Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Tito, Kapitulo 1, versikulo 15. Kadagiti nadalos amin abanag. Ngam kadagiti natulawan, kan awan pamati, awan tinadalos, agsipod, tanarugi ti isip, kan konsensyada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, san ka man nga aginwawalis dita? Ay na, nagaduman na bulbulong tinargrag diti paraangan me. Umay kakitde, tadda mapantasiputan. Anya maninday taaya. Mabalin ang madamdama ta ituloy ko pa iti agwales. Ay sus, itan, tapno makitam ida iti akto. Anya ngamin ayaday ta. Ibatim payla day tawalis mo dita. Tasubliam to inton madamdama. Anya day ta chismes. Ay, sana chismis, pudno day toy. Ni. Addamot nakaparada apuraw alugan dita paraangan daed na. Iso day tati siputan ta. Iso nga aglemeng tapaylaeng dito'y likod tidakkel akayo. Tabuyaan ta ida. Ida, kunam? Ada kadwana? Basta agsipot ka laeng. Ani, lalaki mo't day tabi mabadi tapuraw alugan. Shh! Saan ka natagari? Agulimag ka. Nay, ada ka mo't gaya man, Jong. Nagsapa ka. Kababain mo ta, no orayin nakpailaeng. Nakarubwatak mo't kit din. Angam, umunig ka pa'y tagkape ka. Sige man nga rad. O sige, agtugaw ka. Agyaman na ka? Mabiit lang taitimplaan ka iti kapem. Ay, tsalangan ko mare. Ta medyo maditichan ko iti kape. O sige, mabiit lang. Oh, nakitam. Pinastrek ni Edna ni Jong iti balayta. Kat aging gaita, saan pa'y arimwar? Anya nga iti ar-aramiden da dita adudwa dalaeng. Ay, kat amumun anya ngay, namatikan, nga dakalukwan nga aramiden dagita adwa. Apay, sigud aya nga agayan ayat da adwa. Wen, iditin ijer da paylaeng. Oo, kitaeng, rimwardan adwa. Ay, kat papananda ngayon. Ay, kat siputan ta ida Nay, naglugan damot iti kutsi ni Jong. Mapandaag day. Ay, awan ano kasta. Perdiyan dati pamilyada. Ay talaga naperdin ti pamilya ni Jong. Naperdimutan ti pamilya ni Edna. Ay, nakabasbasol dan kini Apo Diyos. Nay, napanan tilugan. Sigurado ang mapandaag day. Agkita da dita iti hotel apag check-inan da. Simintadong ti kalsada nga umay dito enyo. Iso asan anarigatan ti lugan ko ating manang. Ita ka man lang aminin nga umay dito'y lugar mi. Dakkel mo tan tinagbaliwan dahi ti alugar. Nagdadakkelan dagiti babalay. Kasi ti balayo. Ison sa ti kadakkelan a balay ditoy. Adupay mo't dagiti dadakkel a babalay. Manon atawan nila kayo mo iti abroad. Ay, innam atawanan. Iso ajay balay me, ti pakakitaan iti adu, arigat kang sakripisyo na iti abroad. Agasan ta dapay farm nyo? Wen Ay, ni, dandanitan iti farm me. Ay, pasensya am ti dalan nga agturong dito Tapi, takpay laang. Kasanon nga mapitakan da iti ulogan mo. Sapay hipuraw ti kolor na. Sana balin basta makitak dagiti taragan mga baboy, mabalin ko agatangan. Ay, ni, nakadanon tan, Jong. Ay, dito yung farm nyo? Wen. Anya nga iti makunam. Maglawan? Nagmayat dito a farm O sige, intakitaan dagiti taraken ko ababoy. Kalpasan na, ipasyar ka dito'y farm ni kanila kay ko. Mira! Ayan mo, aya!
Adaak dito'y kusina nga glutluto. Umay ka dito, uy. Adda kamot lagayam dita nga agpuy-puyot dita dalikan niyo. Nagrigat nga rod ti agluto iti kayo. Tamasapul pa'y apuyutam. Sayang, di mo nakita da edna kun jong. Ah, simbang putdan. Kasangsang putda. Narabyan daan nagdaytan niya. Ay, sa dino nga ta a hotel, tinag-check-inan da aya. Ay katsiyempre jay nginginaan. Tagpadadamot abak nang. Unaan niya, taad da iti abroad ti asawa ni Edna. Kan nalawa ti farm da. Jay mo't asawa ni Chong. Agtrab-trabaho iti Manila. Dakkel kanumula ang ti sweldo na. Ay, ado ti kwartada. Ngamlok-lokwan da ti asawa da. Kinunampay. Ala, panawan ka dito yan. Ituloy mo ti agluto. Tainak mo tin agluto. O anya, nakita mo ka di dagiti tarakan na baboy ni Edna? Wen, bakit? Naglulukmag da. Sigurado nga tanga awan sakit dagi jay. Ada veterinarian na amang kita kadagiti baboy na. Iso sigurado nga awan sakit da. Kat, nagkinaawatan kayo matlang iti presyo. Nagsarita kamin. Gatangan tanga rod amin nun. Taado ti order kanya kita. Adu pa'y atin na duma-duma atarakan da. Talaga aswerte da Edna. Tanadaan da iti farm. Mayat mat tapno inton adapay kasapulan tayo. Di ijay tayon ton agumatang. Wen, bakit? Ken may sa, nalaka kasarsarita ni Edna. No presyo ti pagsasaritaan. Ay kat, mabalin tayon ang arod nga agbalin a business partners no kasta. Junior! Umay ka man dito, oy! Apay, mami. Ingka man ito dahito asidaan ka ni Antim Amira? Antik ayamat dayjay. Ante, kunang mutlatan, Naglaing ag chismis. Virgin na tipada na atao. Apay, inchismis na kan, anak ko? Nakita na lang akadwak dagiti barkadak. Ibaganan asaan kami kanu asumsumrak iti klase me. Amangan mo't nupod no ngamin, asaan kayo asumsumrag iti klase yo? Simrak kami Adda ayalangan ko iti eskwilaan. Uray damagan yu ti maestrami Bye-bye amlatan ni Antim Amira nga agsaw-saw. Awan maaramid na iti biyag na. Iso atila ibagbagana. Nagado ti gumurgura kan kwa na dito'y lugar tayo. Ikampay laang iti sidaanda. Ado nga mitiin lutok. Kat sayang mo't no madadaal. Alan, anak ko. Ingkakit di itad dahitoy. Auntie Mira, ipapaitid ni Mamik. Nagmayatan. Karnin samot. Un, Auntie, Mabiit laang tainawak pa'y dahito nang ikargaam. saan ka nun? Kukwayon. Imbaga ni mamem. Un, Auntie, Ay kat nagsaya atin no kasta. Sige nga raw, ibagam kan kwa na ta thank you un, Auntie. Sige, mapanakon. Sige, thank you. Ay sus, awan nga ta ti sabidong daytoy. Ang mga nuli na ukan namut iti sabidaw, takayat na kun amatay day tanga Edna. Tamuna ang nabuking kon iti panakikam kamalala na kinijaw. Ay, ipakan kulangan iti asaw. Narigatan. Brownie! Nagtungtong kami ka ni misis ko, Maredna. Ket, gatangan mi amin, jay tarakan mo ababoy. Ay kat, nasaya at ano kasta, pari Jong? Sumarunon to ije farm mo, jay truck nga o may mangikarga kadagiti baboy, Wen. Sige, kilwan ta nga rod idan. Wen, mare. Aglugan ka. Mapantamanan ije farm yo. Kita man, rimwar manen da jong kan Edna. Nasiputam? Ketuan, kundi make up pa'y ani Edna. Kat si kaaman mo ti ada papapintasan na. Ay, lukluk wanda dagiti asawa da. Siyak namin ti para igam iti kwarta. Iso asyak ti mangbayad kan ka, Mari Edna. Ay, kasta aya. Nilakay ko mo ti para kita iti gatangan mi. Iso matlagayam at dumakdakkel ti negosyo yo. Gapot agtintinulong kayo adwa. May mayat ti agasawa nga agtinulong, Mari. Agkat si Kangay, nilakay mo, kaanumat nga agawid.
Awan pa'y matiplano ng agawid. Kayat na pa'y ijay. When sana bale. Taada akmat amang i-manage iti farm mi. Adamano ay atang-tangda na magtrabaho iti farm yo. Adamot limada, mare. Kasta ka di? Wan gayam. Alaan mo da ito cheque abayad dagiti baboy mo, mare. Agyaman ak, mare. JR, umay ka man ditaw. Apay, ante. Anya ti ibagayo. Amamom ka DJ lalaki, akanayon namang dagdagas kin ni mame, mga dalugan na. At daayamat. Ne, di mo ammo jay kadidik ni mame. Da kayo mat. Tilay bagbagayo. Ay sus, bantayam ni mame, ang mga no isukat na ni dadim nagtrabaho iji abroad. Mami, anya ti araramidan yo. Kwenta man dagiti gastos ijay farm. Paswelduak pa'y ngamin dagiti trabahador ijay. Ay, mami, adda imbagan ni Auntie Mira kanyak. Anya dayta? Adda kano kadedate mo alalaki. Anya? Kanayon kayo kano arumwar. Kan imbaga na pay, nga mga no isukat mo ni daddy, iti sa bale. Naku na dayta? Pudno ka di, mami. Saan ka amamati iti ibagbagana? Mom Junior, narugit ti panagpampanunot dagiti kakasta at tao. Ay, saan dan samot amakimismisa? Ay, dayta lamang kita, wenno mang birbirok iti kamalitipad ada atao ti amudang aramidon. Isu nga rod ajak kayat ama kasarita, kan makita dagita atat tao. Baybay amon, anak ko. Sikan ti agpasensya, ta sika ti makaawat. Ay, mo mata na imbag ni ninong mo, adyong. Mami, Disente dayjay atao. Isu asaan arumbang agpanunot ka iti madi kontra ken kuana. Nakitak mo't anapan nakimisa itay dagiti agiina. Asinaw nga agina, Daed na ken dagiti anak na. agin mimi saladay ta babae tapno makaluban ti madi nga aramid na. Kasta nga ta? Ay sus, adda lalaki ni Edna. Ay, huston san, Mira. Di mo ibagbaga ti kasta. Yamin. Nag-apply nila kay ko ijay farm na. Kat inawat na mo't adagos. Kayat mo asawan, agtrab-trabaho nila kay mo ijay farm ni Edna. Wan. So nga ita. Addan igatang may iti bagas may. Isumot lagayam asaan kon amakit-kita nga agis istambay nila kay mo di taigi ti kalsada. Kat padasam mat nga isirak nila kay mo iti farm ani Edna. Barang awatan na. Ha? Ni Edna, Wan. kayat na nga ta. Nya pay kit din saan. Kano nagado ti inis istoryak akontra kenkwana. Day talaang Sigurado ang nakadano nun kenkwana dagiti inis istoryak. Ket dinan kayat nga awaten nila kay ikaw ngagtrabaho ijay farm na. Nagaduman ang titarakan nyo ababoy, amare. Ay, wan pare. Taginulpiyo mat aginatang dagiti taraken ko ababoy. Ken inmalo dagiti trabahador mo dito. Inalak dagiti awan trabaho na alalaki dito lugar mi. Tapno adamot panggedanda, pare. Masaya day ta na panunot mo, mare. Ay, nagrigat ngamin ti biag. Kat nakarkaro nga agrigat, no awan trabaho da. Ay wala, pudno day ta, mare. Ado ti mangmang ko amadi nga istorya. Ang baybay aklang ida. Tasaan mo tapod no? Anya nga dagiti nga istorya. Amom pare, gapu iti kanayo na panagkuykuyog ta. Ibagbagada mo ten nga adda kanu relasyon ta. Ha? Makapakatawa mo day ta. Wen nga rod. Iso nagrugit ti panunot dagiti dadduma a kalugara. San ka bumaba iti level da, mare? Wen ay agumada nga agpanunot iti madi.
Saan mo't asyak ti makabason? No di kat isuda. Agiskwilan di burida ko. Adan kwartayaw apag eskwela na. Kadya nga'y trabaho nila kay ko dita farm ni Edna. Ay hunan niya. Regularan di trabaho na dita. Iso ang makapag-enrollan di anak ko iti kolehiyo. Pag-apply kumama dita nila kay ko, tabarang awatan da. Tapno maipatarimaan mi kumama di kusina may. Kunakan ka amapan mo kasarita. Mabain na nga road. Kasano asaan ka amabain, katila imbagbagam ngamin, maipapan ka dakwada kan ni Joe. Ay, Imbagam nga da relasyon da. awan aya. Awan! Ay, sapay na mati akan ka. Ngam saan gayam apudnaw. Kababain nga rod ano kasta. Si kalaang tinagpampanunot iti made. At adan ama bainak nga masidag. Anya pa'y nga itirupak nga isarang kukin ni Edna. Alakat mapan kalat ta makisarita kan kuana. Nasingpet mo't ni Edna, iso amaawatan na ka. Dalusan tinarugit a panunot, kan pagtalinaudan tinadalos a konsensya. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 20. Apitam ti amin nga insawang mo, mabalin ang makaitad iti biyag, wenno pakadadaelan ti padam at tao ti saom. Isot gapo na nga awatam ti bunga dagiti saom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Rumabiin, ngam kasangsangpot mo pailaang. Ay, di man lamabannog day tangiwat mo amapan makimarmarites. Ay, anya man ang amarites sa sasawamot. Agdala nagsaritaan may kadagiti kakadwa ka babae. Dayta ti paglaingam. Ti mapan makitongtong taong. Ngam no trabaho. Maitongtong kwa. Anya man ang dayta atong-tong kwa kay magpagam. Saan kit dayn? Ay na, di ka pa'y nakaluto. Intun adda makitam ng agtongtong taong. Timaray kan. Ay, ingkamanan danunan. Kasano nga rod ang maamwak ti baro adamag ngay no jak mapandumngag. No adadamag nga umayan ti Armageddon. Ay, sikati umuna ang maatake. Gapo iti butang mau. Aha, sakit di ati umuna nga agsagana. Tamaamwak ti mapaspasamak. Ay, agsabat tamanan nga mabwisitak. Anya kumamo ti pakabwisitam kanyak manong. Manang ko nam, tapno saan ako maro ti pan nakabwisit ko. Kayat ko ang maamuan no anya ti pakabwisitam kanyak manang. Ni nga minanang mo? Iwarwaras nakit din nga agdudukot ka no ijay ili ni ading ko. Ninanang ko ati pangibaga ang manang. Awan mo't basol ko ken ka tapno mabwisit ka kanyak. Ay, nalagip ko lang amin ti kinachismosa ni nanang mo iti nakita ka. Makadadal iti mood. Ulitek manang. Saan ko abasol ti basol ni nanang ko. Wen ang bagbagaan. Ada ka di kinaapam manang? Idi nga minasabat ko ni Manong Dondon. Imbaga nakit din ang mabwisit ka no. Gapo ka ni nanang. Amang ano adamanin inwaras ni nanang adamag may papankan kwa na Inwaras ka no nga rod ni nanang. Agdudukot ti kabsat na. Ay, nimat nga min nanang no daduma. Naglaing nga aglaga iti istorya. Mangiramraman pa iti basol. Pati da tao nga awan basol na, mairamraman. Ay, padas makasarita ni nanang. Barang denggan na ka. Napanan na aya. Ay, nakaigamot itay iti bigao.
Iti kwan, nagpukawan. Intugot naman nga tan at ibigao anapan na kimarites. Ay, oo na yan ni Nanang. Tatang, kasauyo man ni Nanang. Mairaman da tao iti aramid na. Apay, anya man ang tinaramid na. Iwarwaras na kano nga agdudukot ti ading ni Manong Dondon. Masuron ni Manong Dondon, idinagsabat kami. Ay, agar aramid man ang tiinayo iti parekot na. San abali ano? Saan tayo kumamairamraman, tatang? Ay, mangibabain. Napanan naman nga tanaya. Agtataap a pinanawak. Ang awan matan. Di lamabain. Itugot na pa iti bigao amapan makimarites. Ay, kanayon ko ababalawan. Ngam awan sa timang mangeg na. Sigod ka di akas dyan ni Nanang, tatang? Saan? Tama nagbabain mat iday. Ay, dandani saan arumwar. Anyangay nga rod itan. Anyan tinapasamak ka ni Nanang. Kanya ka di tinaknakan mo. Tapaya nagbalin ka meten at chismusa. Nakaibagamot kan ka mo sa akmanong. Ay, saan mo adamagan? Taadaw ti mangibagbaga. Asika kano ti rin ti chismusa. Aha, unay kat aray na ti chismusan. Saan ka di amay mayat no ray na ti kinapintas? Ay ta nagturid ka anang bagkat iti bukod mo at tugaw. Ay, nagbaliw ka man takababain. Saan ko nga ibaga? No saan nga imbaga ti sabali, Manong? Kasanaw, utimbaga daken ka kat pinarparbula asaaw. No parbo asao. Naglaka ti mangibaga iti joke-joke. Ay, sapay kumatawan ti pagbabawyam iti kasta nga aramidaw. Anya man ang tinyarasaas ni Martakan ka. Ni kano dalmas. Adda kano mula na amay parit amula. Ay, saan ka manan nga agar aramid? Nga agiwaras iti saan nga umno asaw? Sa ulaang ba? Pangliwliwalaang itilapayag. Ay, saan arabrabak day taasaw? Saan mo nga ammo? No pudno wano saan? Ay, saan ka nga agar aramid? Podno man wano saan, mayat adenggan. Ado, ti interesado adumngag. Panang padakas iti biyang ni Dalmas day ta. Kasanaw no maamuan na. Nalakamot ti mangibaga adjok laang ti damag. Ay, balagan ka. Saan mo nga iwarwaras day ta adamag? Kaasimat ni Dalmas. Nasabat ka manen nga anak ti chismosa. Kano nga agsardeng ni Nanang yo, iti kinalaing nga agchismis, ah? Anya ka di man iti chismis ni Nanang? Idida mo. Imbaga na nga agduduko ti kabsat ko. Ita, imbaga na nga adda mula ti kasinsin ko ang maiparit amula. Ay, aglablabusen. Ay, ni ko mananang ko ti kasaritam. Diyak ngamin amo day ta a chismis. Maikan ko may tileksyon ni Nanang yo. Bay, anta ibagak ka ni Nanang ko day ta imbagam. Ay na, makatumpong tula ang iti tao amang paramat kan kuana. Siya, kung tiyakid daw iti pamakawan mo kan kuana. Ay, bagbagaan nyo kit di ti chismosa nga inayo. Wan, bagbagaan ni. Pangaasiyo ka di, Nanang. Ikatan nyo ti kinalaing yung agiwaras iti saan apod no asarita. Apay manen aya. Adalakit mangagyaw, ibagayo ang naggapo kanyak ti saaw. Agiwarwaras kayo kano iti sao ang makadadaol iti reputasyon ti sabali. Ay, sana pa ng dadaal day jay. No di kat agpaysaw nga inaramid da. Saan mo kumangay papilit? Nanang. Nay, ibaga daya mo't no saan nga agpaysaw. O, aday ta kayo manen. Kaano kayo nga tangagnakam? Nabayagan nga danakam kaw sonya. Iswadidak man kanayon akumprontaran. Awan to ti pabasulan nyo. No adda madi nga ibo nga day ta nga aramid jo. Anya kumangay mo ti madi nga ibunga na, aber. Adaman ka barbaro adamagan. Kunak no ni Sator ti aking putot kan idondon. Ngam saan mo't gayam? Asino kumati akin potot ngay? Siyempre, ti amana ni Sator. Saan ka no nga road? Anak ka no ti inana iti sabali a lalaki. Ay.
Saan ka manan nga agaramid iti istorya, sika, Lucia? Saan nga istorya daytoy, Cardo? Pudno ka no. Kanaw, kunam ta saan ka siguradaw. Ay, numang nagdaday ta asaw. Ang mga nuan niya ti maaramid dakan ka. Anya kumagay mo ti aramiden da kanyak. Pudno mo ti imbaga. Saan mo nga ipilit ti rason mo? Ay, ang mga nuag babawi kantaw. Bagta na sabat ka, Lucia. Nay, apay ayat ta kasla makapungpungtot ka, Manong. Apay, anya man ti warwaras mau, asan aputot ni Sator ni Dundown. Isumot. Aduda mo ta nakaibaga. Ay di kagar aramid iti sao. Chismis la dayta. Saan a chismis, Manong? Pudno ti bagbagak. Apay, imbaga ka di amis mau ti ina ni Dundown. Isulang ti makapanagnak iti dayta. Masapol pa'y ayapan at nakanti inanaman. Kita man dayta nga aramid mau. Kasanaw no madamag na ti warwaras mo asaw. Di nan tumaamuan, tada na panan na. Dayta ti kunam. Di kag sigsiguradaw. Agbalaw kan tao. At dagaya man maday nga agur-uray ken ka adusa. Ne. Itamampay anak aul-ulimak ka, Lucia. Adala pampanunot, Cardo. Mang pampanunot ka kadimanen iti imaritis mo. Nga uray saan mat nga umnaw? Saan ngagar aramid iti istorya no saan apudnaw. Ay, ita ipapilit mo. Agwarwaras ka, tinaudi nga inchismis mo. Ay, makadanon lakit di kadadundaon, tinaramid mo nga istorya. Saan ko nga inaramid ko naklang arudan. Uray kita, rumwar ti kinapudnaw. Ti kinapudnaw nga ulbud ka, kasta? Apay aya nga ipilit mo. Asaan apudno day jadamag. Apay, ada pamanagnak mo. Anya kumati pamanaknak mo? Alaman? Ay, agsaga nakakitday. Tano makadanon ti damag iti masaknan. Ay, sigurado, agkikita kayo iti husgadaw. Anya, husgadaw. Ay, saan kumamot Nasayaan ta nakita ka si kaaray na ti chismosa. Na, anya ko matiin chismis ko, aber. Umasidag ka pa, ta ibaga. Ha? Adto'y titong paditasungom, nalaing nga aglabid. Anay ko. Tinaptap mo matan ti sungaw. Napusing samot ting ipon ko. Ay, iguyod ko ti buhok mo. Tauludan ka nga ipan, ayan ni Kapitan. Ay, ti buhok ko, anday ko. Ay, uray maparot amin na buhok mo. Sika chismosa. Umay ka. Naggapgapuam, Lucia. Apay abimtak tabibig mo. Ay, idarob ko na dyan bakla. Bayadan na tinapusi ang ipon ko. Anya? Ay, wen. Nagkita kayo gayam ijay abakla. Ay, napunwanan ajay bakla. Ay, indarumda ka. Agkikita kayo kanaw ijay barangay hall. Anya, ay, sumango akastoy titsuraak. Ingkakat sumangaw, tasong batam dagiti saludsugdakan ka. Apay, di nakadikaduan lakay. Baybay anak kadingag may sama pa ni barangay hall. Ay, di nakiramraman. Binagbagaan ka ide. Ngam di nakmat ngamin intaltalag. Kaduan dakman ama paniti ayan ni Kapitan. No, agsakit kayo, kaduan kayo nanang. Ipanda kayo di ospital. Ngam no timapan, ijay sango ni Kapitan. Ay, mabainak nanang. Ha, ibain na kay nam, kasta ka day. Napatag kayo, nanang. Ngam ibain ko ti arami Joe. Ay, sinalbag kayo kit di nga ubeng. Agpapada kayo nga aga-ama. Namin ano nga minan, nga imbaga ami asar dengan yun ti agchismis, nga maar-aramidan nyo matlatta. Iso pasensya kayo nanang. Da kayo latan ti mapan sumungbat iti inarami Joe. Manong,
Kaduan nakman, ama paniti ayan ni Kapitan. Di nakmat kayat akaduan ni Cardo. Nakitam ti bunga ti kinalabid mau. Maawatam ka day, no apay aparitan da ka nga aglabid, iti saan nga umnaw, Ay basta, karurod ko ni Cardo, tadi nakaduan ama paniti ayan ni Kapitan. Di mo mapabasaw. Namin anaw, binalagan da ka. Ngamawan dengdenggan. Ay napukaw kung samot ti pambatag ti pamilya. Gapo iti magbagam akinalabid ko, Manong. Pat ganda ka. Kaya't da ka ngaron nga ikan iti leksyon, tabarang agbaliw ka. Apay kaya't mau agnanayon, adi da ka kailalaan. Ay saan mo Manong? Napatag kanyak ti pamilyak. Kagbaliw ka nga raon. Ikabainda ti aramid mau. Apay ko mga min nga ibainda. Kat pat gagmut ida. Ay, ramraman mo ida agurguraan ti tao. Kaya't mo kaday asikamat ti aramidan ti tao, iti saan nga umno asarita. Alaman. Anyang iti aramidak ita, Manong. Tingkakid daw iti pamakawan, iti pamilyam. Tapno kaduan da ka. Ano usam ati panusa nga agururay kang ka. Pakawanan dakmat na Cardo. Naamiris ko asaan gayam nga umno ti inararamid ko. Kahit saan mo ka din nga ulitan ti madi nga aramid mau. Ay saanan lakay, agbalbaliw akon. Diyak kayat amaya dayo kayo kanyak a pamilyak. Nasaya at mat no naka-Ameris kan. Kahit napakawan kan. Basta ikarem nga agbalbaliw kan. Uwan, ikarik lakay. Saanan ama ulit dagiti madi nga inararamid ko. Di ka mang dadaal iti padam a tao, taa mga nudumteng to ti panawan abalsen na kanto. Kapitulo 77, versikulo 2. Agkararagak iti apo iti tiyempo ti pannakariribok ko. Agpatpatnag nga agkararagak asinga nga to dagiti imak, ngem awan pannakaliwliwak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Christine, adda ka di sore eyes mo? Ay, pangasim, dinakperengan, tama nga numaakaranak. Awan surais ko. Kat, apay nga rod alimtag, dagita matam, kan nakalablab baga da. Linadlad ko, tanagatal ngamin. Di ka man. Nagsangsangit ka anya. Saan? Di kan aglibak. Kitaam ni. Agtad manan dagiti luwam. Aguray yalaan ka iti tisyo. Antoy. Anya manan aya, tinapasamak. Ni ka di manan Joel, ti makagapo, no apay nga agsangsangit ka. Friend, sakbay nga agawid ta. Padasan tapay man ti mapan iti kaluklukat at Chinese restaurant ita sentro. Anya ti makunam? Sa anak ang mabaling ita. Umay naksukunan ni Joel. Kat, ibagam asumurot ka datan Talo tayo amapan ijay. Ay na, pasensya kan, friend. Di na kayat nga da sa bali akalangan mi amangan. Anyamot a klasit boyfriend day ta. Ni, isuratan. Sapay agbusina adagos. Kasta na nga ron. O sige, mapanakon. Agkita tanto-inton bigat ijay office, ha? Sige, bye! O sige, aglugan kan. Darasam. Payag ka. Ay na, kat no imayak mat adagos. Saan ka mat anaguray itinabayag? Oh, inayadam ati ang drive. Makapanervyos ka mat. Malas na talaga. Siyak ka diti bagbagam amalas. Nabakak manan iti sugal. Kaano ak na tayo ang makatsamba? Iso anapudot ti ulom ita. Ay, kwarta man. Ano? Paggasolina. Mano, 5 gasot lang. igasulinam amin day ta 500. I-full tank ko. Nagadukot a reklamo mon.
Sikurta mo na. Dayta. Gasolina ta dita. Manati gasolina yung boss. 150 lang. Anya, 150 lang ang tiga gasolinam. Idinto ta 500 tintad ko kan ka. Kasapulan ang makabahuyak iti panakaabak ko. Agsubliak iji sugalan, apaman ang maitulod ka iji apartment. Anya, mapan ka manen makisugal. Sumardeng ka man, maditial daw ko ita. Bumabakan. Anya nga oras ka sumangpat. Nagadukat adam damage mo na. Ala, bumabakan ko na. Ayan jay oven dito'y kusina. Inya karsamot ni Joel. Ngam, sa dino nga'y tinangyakaran na. Sapay kagat-gatang ko day jay. Ni matmanang ko. Hello, Manang. Hello, Christine. Ayan mo ngay. Adaak dito'y apartment. Apay? Itay da kapay lang urayan dito'y balay. Apay, nalipata mon, a birthday ita da ito'y inauna ka anakam. Ah, ni Red? Katuan, 5 titawan na. Nagadun ti ubing kan bisita dito'y balay. Ala, nalipatak, Manang. Umay kayon aka ni Joel. Adda na pa na ni Joel. O di uray si kalaangan ti umay. Sapay rabiin. Adda nga tapay paglugan, ha? Ado a pagluganan dita. Umay kan, tane, birbiro kan na kato'y kaanakam. Sige nga, Rod, Manang. Ubing laang ti ag-birthday. Ngam nagado ti bisita kan sagana, Manang. Wan Ay, wan gayam. Thank you iti ginatang mo a cake ni Red. Tunggal makita na. Damagan na jay cake na. Iso nga ingat hanga kun, Ni, amin adimar ay, ada partner da. Si kaman laangan ti awan. Ay na, bay amon, Manang. Tauray awisak ni Joel. Di namot lakayan. Kabutang na kamin samot ngamin, akakabagyam. Mabain laang. Managbabain day jay? No tratuan na ka. Bugawan na kalatan. Kunampay alayat-layatan na kabay iti danog. Ay na, ididay jay, Manang. Di mo ipalubos, asaktan na kaday di a tao. Tano inaramid na naminsan, aramidan nan tumanan. Alabay amon day ta, siya kun ti aginaw, agina nakakit diditan. Tulungan kan, Amanang. Umay nakakadisukunan ni Joel ditoy. Di na maaramid date na. Apay mo ta saan? Kasano, aday jay sugalan ita. Ay, kaasi ka matading ko. Apay ngan anusam ti makiden na itikas ta a klase a tao. Mabalin mo matlata asinaan no kayat mo, ta saan kayo mat nagkasar, ken awan pay anak yo. Manang, Apay, mangnamnama ka kading agbalbaliw to ni Joel? Manon atawan nga agdandan na kayo, nagbalbaliw ka din. Saan mo tananayo na pay ket titibisyo na? Tano ag sigarilyo laeng idi, ita ag sugalan. Kat no makiden na kalatakan kwa na, anya pay, timabalin na nga inayon itibisyo na? Ha, sigurado, agbabain to day jayan. Kunakken ka asan ka amabalin a pumanaw iti rabi. Apay at tinubngar mo tibilin ko ken ka, ha? birthday jay ka anak ka. Uray birthday na. Di ka mabalin a pumanaw. No saan ka apalubusan? Kat si kangay, pumanaw-panaw ka matlat na. Uray saan ka palubusan. Una ta lalaki ak. Sika, babae ka. Nung nga dada ka sa mapasamakin ka dita. Oh, Ad-ad da ang madanaganak dito uneg ti apartment. Taama nga numas ad-ad da adakas ti mapasama kanyak ditoy. anya. Anya ti kunam. Ah? Sige, tungpaan na. Oh, apay adi mo ituloy. Saktan nak ta idarom ka at dagos. Christine, nakapanimit ka matmanan di talamisaan mo. Nagsakit ti ulo, friend. Nagsakit ti mata ka nagsangsangit. Kan nagsakit to'y puso. Kat, ingkag pa doktor Ay, amo mo no apay akas taterkrik na ita.
Ay, mabalin mat kat amaimbagan ka kadagiti an nayam no kayat mo. Yak kaya tiyag tumar iti agas. Ti agas adakda kamatek. Kat kastoy. Aday wamon ni Joel. Sinaamon. Tapno mamimpinsan ama ikat dagiti sakit amarikrik-nam. Nagrigat mat nga rod nga aramidan. Wan, pudno dayta friend. Ngem no kayat mo nga umimbag ka kadagita asakit mo. Aramidem ti imbaga, kwan. Sinaam ni Joel. Hello? Saan ka madagasin ha? Anya? Tapay. No kaano pa'y ngagtudtudo. Di nak madagas. Nag-birthday nga rin kumpare. Dagasin nakbitan. Awan pagluganak nga agawid. Di ka kanima kawawat. Saan nga rin ito mabalid? Aglugan kan, iti konformi dita. Anya? Oh, nya nga paray. Inungtan na ka ni Mrs. mo. Isukit diti inong taka. Di na mabalin nga ipilit kayat na. Nukunak asaan? Saan? Bilibakan ka paray. Sika talaga ti ari-ari iti pagtangan. Talaga mo ta siya? Hala. Agsya tayo nga ro na. Itatayo lang manan nga agkakadwa kat. Wala ta birthday nga na. Happy birthday, pare. O anya, nakaawig kan, Christine? One friend, adda akong dito apartment. Ay, nasaya at matnukas na. Ay, nagpig sa titudo. Iso ang madanaganak para kan ka. Thank you, friend. Ay, ungayang. Nadlaw ko, awanan di electric fan ni. Anya? Ay, amangan mo't nga adda sumsumrek di tabalay yung nga agtatakaw. Idi na minsan nga daw, jakon na sangpatan di oven ko. Ay, sus! Kasano daytan? Jakpay nga rod na damag kini Joel. Iso ka di ti atapam? Ay, inan-ano na nga'y dagita agamit mo. Jak mo, friend. Damagag tupay lang ang gankwa na inton sumangpon. Ay, saan kan samot tan anatalgad dita, friend? Iso a pumanaw kalaangan. Iparawaw munday ta tinimplam akapik dita sang wanak. Nagbayag ka gagunggunay. Nasaya at mata na usawan kan. Adda damagag kan ka. Kanya mananday taya. Adda mapukpukaw nga appliances dito'y balay. Di nakpabasulan ah. Awan jay oven ko. Kalpasan na, napukaw mat jay electric fan. Awan amok dita. Asino kumati sa bali ang mga lakadagi jay no saan asika? Kadagiti amin ajak kayat. Ti pabasulan dak iti banag ajak inaramid. Jak kayat dayta. Nawatam! Pumanaw ka dito isang wanak. Ituloy ko tiyag kami. Makapamalas. Bigat abubisitin nyo da tao. Sa anak pa'y lama pa nagtrabaho itaman. Taapay. Mabainak ang makita dakdag iti office mate ko akastoy. Limtagmat ngamin dagita matam. Apay, inan-ano na ka ni Joel? Agpukaw ngamin dagiti gamit iti balay. Namidi dinamag ko. Dandani nagsinaktan. Kunaktupay kat. Kinalanan sana inla ko, taiso ti insugal na. Day tamat ti atap ko man. Kat, anya pa'y nga roter aramidam. Maano sampay akadan na ti kasta a klase a lalaki? Man. Ay nano siya, idi pa'y pinanawa kon. Awan serbina. Nangala ka laang iti tinartarakan mo iti mano atawan. Imbag kumamot no pag numaram. Saan mo't nga rod? Panawa mon, tapno mamma minsan ang maikat dagita sakit tinakam mo. Hello, friend. Hello, friend. Saan ang pala sumrakit na? Apay, masakit ka manan. Pumanaw akong dito'y apartment. Panawa mo ni Joel? One friend. Ay, kasta Ay, di mo baybay asaktan na kaday ta lalaki. O sige, sumrek kan tulat ta no nakaakar kan. Umakar ka di talaga, balasak ka. Wala na. Katjay ngay makitkita akad kadwam alalaki. Asawam ka di dayjay. Saan na?
Boyfriend ko lang. Kastagayam. Nagsamot dayjay iti chicks. Amin san abisyo kat addaken kwan. Ay, nasaya at panawa mo. Mala, tulungan kan amang iruwar kadag iti gamit mo. Balasan ko. Christine! Amok nga da ka dita balay damanang mo. Ha? Rumor ka tagsarita ta. Nagkuliton ay Ay! dita tao. Pagkuray man. Awan dito'y balay mi ni Christine! Jack amo no sa dino tinapanan na! Ilam-lam man yaw, amok. Parwaran nyo tagsarita kami. Pumanaw ka man dita? Tano saan? Mga yabak iti pulis! Pumanaw ka! Christine, Sumra ka kon iti trabaho. pagsarita ta ko ma. Amok, sinugsugan da kadag iti gagayem mo kan kakabagyam apanawan na. Agam mariknak ngay ayatan na pala nga. Ibato nak! Mangrugita manan. Ikarit nagpalpaliw akon. Ikatay kong dagiti bisyok. Sana kong nagsugal. Agbiro kak iti trabaho ka. Laging itak, Joel. Ngam napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan. Ala, pumanaw ka iti sangwanak. Kat saan kan nga agpakpakita iti uray kaanuman. Kumusta kan, friend? Nakaragrag sakak nga imadayukin ni Joel.